kubor nagaslem jong unongsan Hima. Wadla ka Erïong kala Pynkhyllem Sien ka Pandal, Henry ka Jingïaseng Presbyterian Church of India, kabadai ka Jingïa kendo langki khatway taliki sinon, kabalalong hakabalang Presbyterian Umroi, kabahap hariboy sinon, kalalong kabayat bet haka Jingïaseng patba, kabalapan kod hakasni ublay ka sitarig ujamang arajar arpawar. Kani ka Jingïaseng General Assembly jong ka PCI, kalasdang na do arpenyaw tarig uyayong, bat penkod haka sitarig ujamang arajar arpawar. Haka bapalat pewajar ngut kiriungan, kilawan ban sengap ya ka kubor na kaktin jong ublay, na kinongkren ki badai ki pastor. Hagi nikisngi kabalang Umroi keladu jingkermen, namar ka Pandal kabalashna kalasyak Pynkhyllem Sien. Henry habalapoy hakasngi ublay, kibor Mariang kimshimla laksyo, ban pentun, kat haduk baka Jingïaseng kalayat ben, haduk bandakut ki program. Hakani ka Jingïaseng lawan langru uba Vincent H. Pala, uba day UMP ka Lok Sabha National Constituency. Uba Miral Bons Iem, uba day UMLA ka Nongpo, ba George B. Lengdo, uba day UMLA ka Umroi Constituency. Ba PNCM bat ba Charles Marngar, kiba day ki MDC ka ki HADC. Lapan rehem ya kani ka Jingïaseng da ka Umroi ki kun samla ka balang Presbyterian Lat Umkra, Maukar, Riboy Christian Fellowship Shillong, Madanating Mizo Presbyterian Choir, Umroi Presbyterian Choir, Riboy Synod Standing Choir, KJP Synod Mingi Standing Choir, Bat KJP Synod Sepngi Standing Choir. Hagapor si Teng Menstem lasam yaka ktin jong ublay, da Reverend Dr. Van Lal nga haka ralte, ubaday moderator ka Mizoram Synod. Bat hakapor si baje si teng nok paisngi, lasam yaka ktin jong ublay da Reverend Dr. D.S. Sockland, naka KJP Synod Sepngi. Habapaya ka Jingïaseng hakapor si teng Menstem, habaladay banruay sa kamadanating Mizo Choir, uslap ulawan hap kat hadu bakini kisamla, kihaban siya ya uslam. Henry uslap ula sangi eno haswa ban sedang ka Jingïaseng ka ba Sien, hakapor si baje si teng nok paisngi. Balang baru ngitip ba kadang gini setir kadang gini kuslai lagala ne man perlu mi gini Jingïaseng o aja aksem arjar arho bat hari ni kata yau Sien ngitip bakal Erïong kebetul ke Pynkhyllem ya kan ke Pandal kebagi lekre ban penjeng. Mereka dengar kelah jauh belai, kejegi jauh belai yang ibu ai, yang kena galak, yang kena kasih. Klaim kau nong uji betul. Kami tak kisah mengisah kamera air condition. Namar kasai pening ketinggan. Kadang kebetulan kaktin jauh belai di par mengej. Kabah mengej kadang kakubor dan keren hangi. Abang iem apa yang kita kisih, jong kita tunjuk bagi kita dar, ibu nangi, kau kalong yeng, kau ka selong katau, hari ni kita pergi mat, hari ni kisih. Berkata kita itu tolong, bagi aman sem nak kos nak kitab Joshua, kalau nong kebalai. Hari berkor Umroi hari gelam balai Joshua. Ikon Israel kidan ha kata kapor kabagi day satang ban jam sesiang
jong ke Jordan ban yo buhay. Ya kata ri ke jingkular. Kari kanan ke betul ke dut berkengap. Ke bau blai mula-mula. Ngai swa bikin jam. Nasi yang ke Jordan saya siang bila dia menjat dan ba ya bawa Jordan. Ipar mengai kalau kelah ba lalu blai sama orang yang ikut Israel ba kita ban jam sa siang juga Jordan haka por ke baka galengkat haka por rang ke por kian ngewang ban iki kita ban jam haka por jong Erïong haka ba juga Jordan namun selabuan tergi bila selainnya Batka Jingïaseng Jordan haka por kalau bersime lani si kilometer tam lesi kat nangi siatai sia airport balik le unta nama bau blai upawan pergi hara percaya maka bor jauh kadai bor ke bakrau kampalat ye kedua bor jong kadai percaya badai bisem hadi por jong gijing semha gijing semgat por suk korsai por ini ngim juga mau play ngim juga ai play lede yang por tu gijing hake por tu gijing pang gijing sitam gijing jeju gijing kenjar gijing iman awan kita por oh ikan nilainya harus play but ni pendek tu dia por dia jenggot jengi banduai yang play ko untulat jengi negara kejeja. They were in a room together, but they locked the door because of the fear of the Jews. And then Jesus instantly appeared to them, and he said, "Peace upon you." Then he showed his hands and his side. Again he said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Then they were very happy. Then he breathed upon them and said, "Receive the Holy Spirit." And continued saying, "If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld." This passage is what we can say the Great Commission of John's Gospel, or John's version of the Great Commission. We see the longer versions of the Great Commission in the Synoptic Gospels. If you look at Matthew chapter 25, verses 16 to 20, or Mark 16, 14 to 20, or even Acts of the Apostles, chapter 1, verses 6 to 11, you have more detailed accounts of the commissioning of the disciples, what we call the Great Commissioning of the disciples by Jesus, the risen Lord.